Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri utwo mu masaha y'umugoroba. Murabona yuko rwose no kugira ngo murayibona nje mba nigiriye mu misozi. Mba nigiriye mu misozi. Yes, turagarutse rero tugarutse mu makuru adasanzwe, ni inkuru nje kuba updating, nje kubabwira yimaze kuba mu kanya gato gashize, ni ibintu navuga ko bidasanzwe. Ni ibintu navuga ko bidasanzwe kuko ibintu mu kanya gato bimaze kuba ahantu bita i Bukavu. Ngira ngo ni amakuru yamaze kumenyekana, amavideo mwayabonye, amavideo ngira ngo mwayabonye, yenda ndaza no kugerageza kubakiniraho gato kugira ngo ibintu muze kubyumva. Ariko mbere na mbere ndabashuhuje udukurikira mu masaha y'igitondo, dukurikira mu masaha y'umugoroba, ku batari bazi Moses, ninjye Moses, Bwana Karimba Aimable, bimeze neza? Uraho neza Bwana Moses. Ibintu bimaze kuba mu mujyi wa Goma urabibonye? No, umujyi wa Bukavu Bwana Moses. Mu mujyi wa Bukavu urabibonye? Ndabibonye, biteye agahinda, ariko nta kundi n'ubundi uwifurije ibyiza abeza n'ubundi ahora ashaka buri kimwe cyose yakora kugira ngo ibyo yifuza agire ku ntego, ariko Imana irahari Bwana Moses. Yes, mbere yo kugira ngo breaking inkuru cyangwa tuyinjiremo, ni inkuru navuga ko idasanzwe kuko ni inkuru mbi cyane, by'umwihariko ku bakunzi ba M23. Ni inkuru navuga yuko rwose nje nk'ubu hari amakuru ndimo ndakira yuko iki gisasu gitewe hano uwitwa Colonel Wingoma yarahara, ariko nta kibazo yagiye. Ayo ni amahirwe akomeye ku bakunzi ba M23. Kamanze mbaye ku cyitwa video, yenda babanze babumve. Abo ni abaturage. Biteye agahinda Bwana Moses, kuko hari umuvandimwe wanjye wambwiye ukuri kuri ibi byabaye, ambwira ko n'uruhare rukomeye abarundi babigizemo ari 99%. Yes, rero tugiye kuba byose tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo, by'umwihariko twapudetinga abantu tubabwira uko situation ihagaze. Ni ukuvuga ngo iyi ni bombe iteyewe hano, ikaba ari bombe yatewe ku isaha y'isa 8 n'iminota mike cyane. Ni bombe rero ubu tuvugana turimo turakira amakuru yuko imaze kugwamo abantu barenga 8. Igisasu cyatewe hano abarenga 8 bamaze gupfa. Amakuru ndimo ndakira aka kanya nuko byibura abagera kuri 21 aribo bamaze gukomerekera aha hantu. None mu kanya gato nari ndimo mpamagara umuvandimwe wanjye uri Goma, nari ndimo muhamagara kugira ngo agerageze kugenda amakuru ambwira uko situation ihagaze. Ese hari abandi bantu barimo bari bapfa, ambwira yuko hari inkomere zakomeretse ku rwego rwo hejuru, ariko n'ubundi isaha n'isaha bapfa baraza kugenda bakomeza biyongera. Ubwo rero iyo ni update nari mbazaniye muri ano masaha y'umugoroba. By'umwihariko andi makuru rero nk'ubu mfite aka kanya ndimo ndakira amakuru arimo aturuka mu mujyi wa Goma. By'umwihariko umujyi wa Goma hari ibice by'umwihariko hano mu misozi ya Nyiragongo. Ngira ngo Bwana Karimba Aimable, nimba abantu bibuka ahantu neza uwitwa General Omega yiciwe, ni hano muri Nyiragongo. Muri Nyiragongo rero hari ibice birimo ikintu bita FDLR, by'umwihariko zo kwa General Omega. Izi ngo hari ukuntu zikugira gutya zikamanuka zigateza umutekano muke muri za Kanyarucinya, zigateza umutekano muke mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Goma. Ibyo bintu rero nabyo navuga yuko uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere, ari kimwe mu bintu M23 irimo irashaka gushyira ku murongo. Isa n'isa rero ibintu ikaba ishobora kuza kubishyira ku murongo, by'umwihariko bikaba ari ibintu navuga yuko bishobora kuza kugenda neza muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero muze kugoma, yenda turana ko turaza kugomenya tubakurikirane uko ibintu biraza kuba bimeze, ariko ni ibintu navuga yuko biraza kuba bigenda neza, nabyo birimo birategurwa kugira ngo bize kuba bishyirwa ku murongo. Andi makuru rero nanone ndimo ndakira ni amakuru navuga yuko akomeje guturuka mu mujyi wa Bukavu. Ubu tuvugana mu mujyi wa Bukavu naho hanyuma y'iyi bombe yamaze guterwa mu mujyi wa Bukavu, navuga yuko ubu tuvugana icyitwa umutekano udasanzwe wamaze kuba ushyirwa mu bice bigiye bitandukanye, ndetse M23 rwose ikaba irimo igenda ishyiraho umutekano udasanzwe mu buryo navuga yuko uremereye cyane. Ubwo rero ibice byose by'umujyi wa Bukavu ni ibice navuga ko byatangiye kugenda bishyirwamo ikintu bita umutekano, byongerwamo abasirikare kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza. Nani ibanga ariho Bwana Moses, imisozi nka Kabare muri Bukavu, imisozi nka Mumosho, imisozi nka hariya muri Kamanyora, imisozi yegereye
Uvira hariya za Kitamwaruzi aho M23 yamaze kwazana abasirikare nyuma yo kwikanga umutekano mukeya w'abasirikare b'abarundi bashobora guteza umutekano. Nuko ngo icyo ni ikintu navuga yuko kiraza gukomeza kubaho, ni ikintu navuga ko kiraza gukomeza kubaho kuko ndahamya nashidikanya yuko ibintu birimo biraba ari ibintu bidasanzwe, kandi M23 irimo irakora ibishoka byose kugira ngo bishyire ku murongo, kuko nk'iki kintu ntabwo cyari giteguwe. Amakuru dufite nuko ari n'ibintu byakozwe n'abarundi, ibintu byakozwe na General 99% n'ibice 90 igisirikare cy'u Burundi kibifitemo uruhare mu bino bikorwa byakozwe mu mujyi wa Bukavu. Yego, urumva yuko ari ikintu navuga ko kitari kiza, kuko kuva Bukavu winjira mu mujyi wa Uvira ntabwo ari ibirometero byinshi, kandi bya mu mujyi urimo abarundi. Ibi bintu rero amakuru turimo turakira ni n'ibintu byakozwe n'abarundi. Ibyo rero ni igikorwa cy'ubugizi bwa nabi 100%. Mpamya nashidikanya yuko mu gihe M23 nayo iri bubikosore bishobora kuza gukora ikintu gikomeye cyane. Yes, yari Moses wanyu nk'ibisanzwe rero. Mukomeze mwibuke gukora subscribe, amakuru update kuri update. Nababwiye yuko hano kuri official turi bubakurikiranire gatanu kuri kagenzi kako. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe rero. Amakuru yacu nakagaruka hano kuri official. Narindi kumwe na Bwana Kalemba Aimable. Bwana Kalemba Aimable, nawe ndagushimiye cyane. Yego, urakoze cyane Bwana Moses. Yego.